in another year. Hey, Happy New Year! Happy New Year, Debs. Happy New Year to all our listeners. Happy New Year kina na tinkarua. Okay, nambong ini tu sir. And a countdown. Iyo. Iyonggo dorsong kay Happy New Year. Happy New Year to everybody, to everyone. Right. Baka bisinga to the BTFM listeners out there, to everybody joining this morning. We welcome you. Ada benak Debs, ada benak na biyo kadi turang marama, ladies and gentlemen, boys and girls, to all the students still enjoying their holidays in the village or in the town or wherever they are enjoying their sereki di buli. Baru di talabi ran lalu beta talang ngomong di buli Dems. Iya. Lagi maru tak tulis sereki di buli tapi saya buru-buru. Ipa balang yang ngomong. I would like to say good morning to Bill. Iya. Bill tiko moala ke na bubale peniratu ke na bubale Fred Kane ke na bubale nabunda tulo the wong ke na bubale benanu my Baghdad. Iya. My Iraqi nabunda tulo the wong mami bital tu kay chama ni berto na ke na matubale Liz M. Iya. Binabole usar si mabuli mai na mataka benanga ni kuwa. Ada benak kibre kedan rabi tolili na buru besi mati na mataka bidang di kuwa ada benak kibre na ngasi di buli. Maru tak talkan tu kan sereki di buli. Nangono ada benak kibre na linga di ngarabi na balimbula. Kibre na linga di ngarabi na hotel di bula sar dua. Wele. Na iroro di wanga buka tu to kana benua. Right. Ni andra ne mata vinakes. Good morning to Christina they amebasu all the way from Nendi. Okay. This morning we say good morning to you. Yeah. And everyone, we thank you. And not forgetting from Texas. Yeah. May nabunua ni Wayway Ngango. Right. Texas, USA. O tamay Ebi Aaron Tikoy Ngau. Right. Dong bula belaka. Miyaw bula re. Orang ko kila nataka ni wiwi baka ko sanga ni wiwi. Sino? Iyo. Iyo kila. Please tell us how to do the sinu. Because see, because the students are in the village. Their break now. Yeah. And they will help Bumbu and Tutu or Taina to go and get some coconuts. Right. And help carry the and all those kind of things. Meron in Rabuli talaga kinalubenda and wale ni dhaka wayway sinu. There's two types of doing sinu. Iyo. Na Wayway ko na kanilumulumo eh. Right. One, you can do and soran daw mode. May mode na Wayway. Right. Sa curry, you scratch the coconut. Yeah. Most of all, they usually happen this on the bara. Lebuan to mga tayo kinabara. Yeah. But some of us, we doing the kwasi ni bara. Iyo. Kora mga tayo ko na niyungan ni Without the bara? Iyo, without the bara. Kwa daw law ka na. Iyo. Some of us, we doing the bara. Iyo. The bara kwa sa tubulo man na mersakandre. Iyo. So from there, not the bobo one. Not the bubble one. Yeah, because that's the not thick. It's Yeah. thin. And lay loma kona new. Iyo. Because when the bara grow The inside, flesh, yeah. the flesh too start to Iya. mamare. Iya. Grow thin. Grow thin. Iya. So from there, and you take the bara out, Yeah. you will see the oily there, nauro, Iyo. from the side of the coconut. Iyo. So from there, lakamay sor do baka mode. Right. Me mbongin So dua one night. sleep Sleep over. over. Iya. So from there, na debata nang kay diri dake. Oi. So after you carry the new, you Iya. lomba the new one. Elomba, Okay. melomba kere-kere. Oh, I don't know dia ko lomba ko ngabati ko. So baka take kenawai. Iyo. But when it comes to mbongin dua sa sawa mbalo kenatiko, Iyo. sana debata. Right. So you mutakiba na the kona debata idaki. Iyo. When you take the debata, the remaining water will be on down. Iyo. Will What under. kind of virgin oil too? Iyo, mo nang kitakiba nga na debata, you will use the debata one. Oi, not the whole No. Oi. O na sini mga takoy ko no kwa na kwa tingira, Iyo. kaya baka tunga na ride ni when he race. Iyo. Iyo. Right. So you'll take the debata one Iyo. to cook it on the, but we have the ito na kena kuro bakarutaki. Okay. Some of us we are not use now. In the village we have it. Iyo. This is the kind of kuro. Iya. Babaku. Right. Kaya ba na baka kato na mata ni sudo How ronitolo. many nipple? Diri nipple. Men daw kababaku. Iyo. They're not like the normal kuro. Iya. They shape like the Gita. iyo baka bebango may. Sangga. Is baka sangatu. Iyo. But they have the standing down there. Oh, Diri. three-legged stool. Iyo. But Okay. very kababaku. Okay. Not like the normal kuro. But we can use to the normal kuro Iyo. to cook the oil. But one, Iyo. myself, if I Happy New Year. if I scratch the coconut, Iyo. I can cook it
like today. Iyo. Today I can cook, I can ngono Use the kareo door. tinga. Au wasang kareo tinga ya. Same time. But it's But very no sleepover. no sleepover. Oi. But I can, if the coconut, I can feel one tomato sauce na tapa ni way sauce laylay. Yeah, the small one. Iyo. But you have to take 1 spoon mo ulia tunga. Oh, okay. Iyo. Right. Keep on pouring mo ulia. Meli tamani. Iyo. Oh, yan rabi nakalewan devo. Right. Binabale usara. Sabi na nawanga na loto ngorto na geng maimba. Andra Yan matahani kuha. Iyo. You keep on round mo ulia tunga. Iyo. So that mikuni kambi. Right. It will form nangone ko ulia tukinea napakatal tumen na toffee. Oi. Ko baka mele enda bosa So ndo it thickens. enale mama pola lai mai. Oi. Iyo baka kem do dabutan na may nakoro baka me kenandena. Iyo. Iko nangai banga takaya. Iyo. Ulia. But one thing. Iyo. Ke baka sini buta bina kana wai ke madha ndo la manita baya enambui. Oi. So Iyo. you should cook it properly. Cook it properly membuta binaka. Iyo. Baka melolo baka mole sangara me baka ikondo ba sa sangara totoko. Iyo. Na totoko kwanda na matangali na rokete. Iyo. Na rokete lelevu musu. Right. Sanga ndo lomba batike na lolo. Right. Sanga ndo sanga mo ulia tu baya. Iyo. Na baya talanga na wai. Okay. Iyo. Okay, So okay. from there, Iyo. you take one sari, Mm-hmm. and you survive lo mana. If there's one no sari, you can use what? Half slip? No, don't take the half sleep. Mabangatan doon na kami kuni Tao. meron tao kami kuha talaga ni kama. Oi. But the way is different hotness coming from there. Oi. While still hot, you Iyo. have to Put into that thing. Sari. Because you can use to Iyo. kung na kosa-kosa kung ito na isulu. you sit in the body. Iyo kung mga tanilingan but ito kami ito kinawaiwai. Oi. For you have that remain the good one on the other side. Iyo. You can use this one 1, 2, 3 days, 4 days. Sandina. Yeah. Right, Some of right. us we eat too the kosa-kosa. Daw ba to wala to ba suka ta kitong gay Sa lokar apoy to. binagatu, eh? Oh, Things smell nice, eh? very nice and very smelly and very good. Yeah. So that's how we do the way. So that's how we do the way. Iyo. So from there, Iyo. and depending on the, don't ever cook Iyo. kona new the. Mindo na new the. Okay, ano. Because you, Kana. iyo, Iyo. iko mabanga takatalangan na way ni new, Iyo. mumbita tiko loma ni new. Poro nga bang ko mo lomba ka bite loma. Oh, okay. Iya. All right. That will help with the smell. Mm-mm. Okay, the other one? The other one kondo mode. Iyo. Yeah, kondo mode too will be same thing, Iyo. membuta binaka. Membuto binaka. But if the coconut is not membuta binaka, Iyo. moray da sarangan misaling damu-damu, Right. na kena kosa-kosa. Okay, like sama tuongo. Isa numuulia to nga. Iyo. But the reason why you ulia, Iyo. mekuni kambi. Enang ingesa. Right. Iyo. Okay. When will the salwaki come in? Salwa kira nyong kaimbiutan niya sa atu laman itabaya. Oh, O sanguli taban doon na tani buni kaunggo na. Makusoy. Siya nga. Kaya ti ko may nakuro sa nguli tabang nga nadan. Baka tulad na bunyi tapos, eh? Na kaya pa kami bayar tun doon na may doon po may sireli si. Saan din na? Iyo na. Ichipita? Ichipita mo rin ng bombula. Awasan damu-damu. Kape Naomi? Kape na minastoa. Siya ka na buni. Konan raw na randaw lay roki na pakalibo na mo na rube. Iyo. Andol kanya na buwana. Okay. Sobo, na bunyi Itu sarto nga may na bulum-bulum may na korondo ito kung na buna. May ka man daw may na korondo, text na ka man daw may nadala, sa baka mo share sa ranong kabok-kabok. So, ang daw na nayasi. Iyo. Different So the creamy one, you said sleepover. Iyo. So the creamy one, you can do like this and put it in your body to sleep over one night. Mombe na yang ngomu. Yes. Meta ba mera kiu yang ngomu nang kaska niu-niu. Oh, alapasita. Saya nga another one. Oh, okay. Iya alpasin daw bilo ma. Ko na bunang ko nang kay may tukunan ka ni mata ka tingon nang ingiri bertono ko. Okay, what about Rona? Please explain the Rona. O ko yan raw na ba kay ray sisi toka. Raw lalay toka. Madou. Saya nga si mata. No. Sesea. Siya siyang gor na meke. Siya nga. Okay, which one is that? Okay. Today we'll see. Okay. Iyo. Not pine. Siya nga Para what? si paisi.
Misi. Saya nganata na bikito na sipaisi. Oi. Na buni sipaisi. Simata na nata na bike muni. Na buni sipaisi. Kwa ngandong bilom, atu. Iyo. Saya ngatali nga minta pa spray. Bagi mana doka drabe tokan lumayan na nanti talon laga matang di pinggir di kuah. Sipa is a tree with a salwaki in the YY sleep over one night. And you'll have the fun of smelling the nice smell. Feel aire. Feel itu apa? Gaudi. Udi ngori rawa kanirewa. Alright. Kanirewa. Quando mbiuke na rewa. Right. Kaya na mate na pasotinga umbite kina ni wali kina karo mila. Don't budak. Iya. While the students are enjoying their school break now, ran rabi buka bakali berkian na sangat tu rawi buka biti. Dona sara tutu bumbu. Bikin na kila na pasawi wai. Na bulikin na lubenda. Na buli. Na kabangan na rawi wai. Na buli back to school. Back to school menor talangan ngone du rimbure. Di sar. Yawan Esfarsico Nawudin o Dasha Hidden Blood. Misi o Tia Tayabu Rangingia. Tahu nak cuba koresia na madhu ala pasita ya simbuyawa sa. Jengera. So selalu kini nonton benua ya. Rupen ni visi benua. Na benua. Iya. Dia ada benak sa kago. Vantage. Vilika sa I group. Bulu benaka. Sa. Vilika sa group. Kau di tuai net happy new year be kemuni isa uhu bina bale usara scratch the coconut Eli love isilamba inoke mel tamani sera nanunga deren Sali. arkalas kau kita kali tambua lolo male mai londoni lolo mai nandi bakaro kumbolombua Bulare. miau bulare happy new year be miau wani re gona karabi abi ambali sibe miau hanaika Miru libiti happy new year avec mdrau na nutala kir le Korea nana nuteliu. Amelia tuitai. Gongai because my serene. Sa di mo naman na lumibiti. Di sa macam my serene hen kaya ka tu mesena ngor na niu. Iya. Ditugur ka na misimi. Ngori. Ni karniu. Iya. Sinamoni. Una manua pai lolohea. Iya. Oh, yanda binaka nei, yanda binaka. Ai, oningo shodi. Kami ni. Rudy Mafi, Townsville, Australia. Koni mbiwiti ndondon bitala kina sinamoni. Iya. Iya. Ya kada sona nonta buli kawe. Kaya ka nais matang mi buli ko nonta benua. Iya. So nais. Ani pokok boye, limu ka harus dia tak kira. Kaya mo kada non di talo lala ka ni takawiwai. Pokok sakawiwai. Kaya ka di borong cuma malun dire lumni na pokok di pokok sakawiwai. Tama matang rodi. Say how many cockles? Ruas tolu. Tu Waktu tu, balik tayo ko rin mga takatu ni dono muewe ya, min do mandang tapa ni soso kalilay. Iyo. Kaka mbalo. Asa ko juga. Ay, ko rin lo way tu ko rin yata na bule bida. Asa tala buli-buli ya. Iyo. Rokan dia lo makan no buli-buli ni shopping ni nabi muni mata don tasin niu. Rodi ruas ba? Si tol. Kaya raida mantanga, kaya baka mantanga iko raida. Iyo. Kaya baka mantanga iko raida na niwe. Iyo. Lebu na kaniwula ratung warang buling amin na niu, kaya babu nito na kaya namboy binak. Hindi na sir. Kaya baka na raida na kaya taba na ingredient kaya de ko na raida kina ni Iyo. ratukin na niu. Niu. Kaya sabaya na kaya nambulang-bulang binak na ulo nito ko na niu. Iyo. Iko niu mo taka na moy ombe na kina na ulum. Hindi sir na. Saka tukutu yan don tasin na niu ko boleh nanum shopping na bibi ruai. Si borum buka. Tola niu bi mata bata ko chikin na moy wai. Iko sar di buli tak sar juga. Makan dua. Mananum boleh nan tasin niya. Sar di sumita ka tali num suni tabay wai. Iyo. Okay. Mata ka isot tali. Gori. Share heart mata kina like. Go kumundu. Gonde Messi. Di kalungatan ni mo